ngolwesihlanu sila eWard 82 senza uhlalo lukaMasakhane campaign lubambisene no-Operation Suku Masakhe nama-regional centers. Osizakala center yindawo la abantu bemphakathi esithi abahambe bayoreporta iy'nkinga zabo ababhekene nazo. Ukuza kwethu-ke namhlanje la kule ward ukuzoqinisekisa ukuthi abantu siyabasondezela ukuthi iy'nkinga zabo bakwazi ukuthi bazisho ngendlela efanelekile. Sizobuka nje ukuthi abasebenzi bonke bomkhandlu esibathanda kakhulu into esayithembisa sathi bazofika bazozwa iy'nkinga zenu. Namhlanje umphakathi wala namaphethelo uzohlangana nawo wonke ama-department omkhandlu, yonke into ekhuluma nje nge-service delivery. Ama-department yomkhandlu ongase uwacabange wonke alana, ngamanye amazwi sithathe umasipala wonke sawuletha kubantu. Revenue, we give them rebates whereby bathola isephulelo ema-rating over 60, i-disability and i-medically boarded. Bathola intuzane izephulelo, and then after that sibatshele nohlelo lokukhokha kancane kancane iy'kweletu zabo. Siyabonga abantu umasipala wethu, izwe lethu leli siyambonga kakhulu ukuthi asilethele eduze ngoba phela eThekwini sekusegoli thina.